Імпрова 4, Яш Перложний.
Lepa zmaga za Jaša Preložnika, 4:33, 84. Najhitrejši na 400 metrov mešano so že v cilju, preostale finaliste še počakamo. Potem pa sledi 400 metrov mešano za ženske, tukaj imamo finalistke A. Vsi so srečno pripluli v cilj, kako pa bodo zaplula dekleta. Na progo 6 kličemo Laro Pavlič. Na progo 2 Emo Vogrinčič. Na progo 3 Saro Paolo. Na progo 5 Alice Paduani. In na progo 4 Alessia Capitanio. Naša naslednja podelitev bo po končani disciplini 100 metrov prosto. Our next winning ceremony is going to happen right after we finish with 100 freestyle for men and women.
Čilić, Sara Rumolo, Ilija Rumolo, Dmitrij Silaste, Primož Švica Pavletič, Leonardo Salera. Zara Podržavnik, Lara Matič, Iza Bricel. Prosim, če se pripravite za podelitve in te podelitve bodo potekle, končamo 100 metrov prosto. Zdaj je dobila 4 sekunde. Jaz ne bom mlačil, Mešano se zaključuje. Semafor je sporočil, da je najhitrejši rezultat 5:25:90 strani Aliče Paduani. 400 metrov mešano. Bronasto odličje sta si priplavala Taj Zupančič, Rudar Trbovlje, 4:38:38. Terza posizione, 400 misti, Sara Polo, Triestina Nuoto, 5:39:41. Rok Vejnovič, Kamnik, 4:35:61 in Lara Pavlič Olimpijaš, 5:32:43. Zlato odličje